Laikam apply tali hapo MPSC. Kuliah cuma di Fibro, kedim tip namta kubar laikam lengwa ka MPSC Meghalaya Public Service Commission Lower Lachumer. On behalf of Government of Meghalaya, application are invited on online mode from the citizen of India. Tekane kelas dang adu South Tarik September bat kan kut pada adu kelas date kandai South Tarik jong ubanai Oktober. Tekan mau ka website jong ka MPSC kedai kandai ka batmai mpsc.meghalaya.gov.in bat ban apply ru kedai ka website ka batmai kedai rpa.meghalaya.gov.in. Tipilak ban leju lengba ka official website pin salah ban apply yang nang turu. Tengnya page unta ya kini ki post kebelan kani ka kong ka post jong name of post and department Assistant Public Prosecutor under the Directorate of Prosecution level 15 kani ki bala ban apply ki depende ka degree in law from a recognized university post baro long khat artali artali UR santali khasajantia santali karo baro long khat artali kabar liaison officer in the office of Additional Resident Commissioner Meghalaya House Mumbai under General Administration Department kane ka di level khat ar pay skill kane UR dan tanggawi ka post mo graduate in any discipline kino badap graduate BA BSc become BTech ni kino ru kila ban apply kane ka post tamaga dan tanggawi ka post balai sub inspector of supply kane kambun the Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs kane level 8 kane ki bala ban apply ki graduate in any discipline BA BSc become ki la ban apply nam ta kane ki post ki don kumba shpo tali e bro kailang te ka don ka we ka on field vacancy na ki post ki barim te ka don ka we dan ki ba nang thamai bade ki don kumba khandai tali e te UR ka we khasjen tialai tali garo sau tali order SCST ka we long khandai plus berkati ka we long shpo tali tekane ka way ka jong khasi jaintia kategori mo KG 01 te baro gilong shipo tali tak mut khasi jaintia kan long no sau tali ki post te kitu ki bakwa ban apply nam ta kine kila ban apply online ba ka website rpa.meghalaya.gov.in tenga saburu ro ka link hapo description nam ta ban jo ban apply nam ta kine te ka age ro ka snem nam ta ki bala ban apply ada pa hne nam ta ka post number 1 ka snem kan long arpsan hadu live san snem plus operation limit murkane pila banyo arpsan hadu sau post name kane ka post ban kong ma ba kade kham he te kham shim asnem ro ba kham he and post number 2 and 3 kande bi kum ju hi khat phra hadu live ho news name te tang post number 1 kade hadu sau post name te ki ba biang karta kila ban apply nam ta gine te tang gine ki jip tip khrishbun